Maruiba Pau Rani Amadi Romain gi asiba haksang animak phangba ngamkhre ISTV News के वीडियो जर्नलिस्ट डॉक्टर नोमाइथेम रीना UPSC ने लौबा इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस ते खलकले अमदी चाही यांखई मापन खुंदादुना लागलबा कुंबी केंद्र की मनुंग सनबा नापत हाइरिबा मफम असि हौजिक फाउबा लमगी पता पीद्री हाइरी खुरुमजरी मीडियम ताबिरिबा सिंह बुताराम ओक्सरी पाव संदोकना पिजरी सत्खिबा तांग कुनिपान सिटखिबा नोंगलै नुंगसित अदुना मपिथेल दामगी रामराई एरिया दा मी तरानिथोय तोंगबा ही अमन लाक्सिनखिबदगी मियोय अहुम थिबा खंगदना लाखिबा अदु ngarang राजीव के असिबा मसा फंख्रबा मतुंगदा ngasi इंडियन नेवी गी डाइवर्स सिंगना अयुक पुंग निपान ग मिनिट निफु मंगा ताबदा एन रानी गी असिबा हक्सांग फंखी अमरोमदा एस रोमेन गी असिबा हक्सांग ngasi नुंगथिल इंडियन नेवी गी डाइवर्स सिंगना फंख्रे असिबा हक्सांग अदु लखटलबा मतुंगदा जेम्स की मोर्टा पोस्टमार्टम तौनबा थमख्रे Well done, well done. Maya madi manu me masa pai me masa di kai so tri no Sudah dia ada masalah. Tadi dia koi tahu dah. Ada halang. ISTV न्यूज के वीडियो जर्नलिस्ट डॉक्टर नोंगमाइथेम रीना UPSC ने लौबा इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस ते खलकले महाकचिंग पाजी लेकाइदगी नोंगमाइथेम इंद्रमणि सिंह अमदी नोंगमाइथेम ओंगबी नीलमणि देवी की मचानी मणिपुर यूनिवर्सिटी दा MA मास कम्युनिकेशन पास तौरगा असम यूनिवर्सिटी दा PhD तौखी महाकना मीडिया की लमदा मणिपुर दा लेरिबा तोंगान तोंगानबा मीडिया हाउस अमदी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दा थबक तौरकलबा मतुंगदा हौजिक ISTV न्यूज दा वीडियो जर्नलिस्ट ओइना थबक तौरिबनी महाकना मीडिया की लमदा तौरिबा थबकपु सखंगदुना वुमेन एक्शन डेवलपमेंट वार्डना लिसिंग अनिगा तरा निपांदा बेस्ट रिपोर्टर अवार्ड ग्रीन फाउंडेशन ग्रीन मीडिया फेलोशिप अवार्ड अमदी सीज हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ना सीज मीडिया फेलोशिप पीख्रबनी इंग लिसिंग मगा चमापन हुंफुदगी खुंदाबा हौखिबा युमचा मगा हुंफु लैबा अमदी मियोय लिसिंग अनी गी मथक्ता खुंदारिबा कुंबी केंद्र की मनुंग सनबा नापत हाइरिबा खुल असि ngasi फावबा मसागी असेंगबा पता अमत लैत्री खुल अदुगी पता तानबो होटनबदा कयारा खनमाई पाक्त्री पता पाइदबना मरम ओइरगा लेंगा की कानबा स्कीम क्या ngasi फावबा फंगद्री हौजिक लैरिबा नापत हाइरिबा खुल असि STO मोइरांगी मखादा लैरी जनरल इलेक्शन अमदी पंचायत इलेक्शन दा बोट थादादुना बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की एडमिनिस्ट्रेशन की मखादा हौजिक लैरिबा खुल असिगी लैंड रेवेन्यू की ओइनादी चुराचांदपुर डिस्ट्रिक्ट की यांखई मापन कसोंग तुम्बीदा थीरी हाइरी हिरमसिगी मतंगदा लमदम अदोंगी मियोय क्याना लेंगा की पुकनिंग चिंगसिलकली होनबसिदा MLA सि कयामर कारे मकोइदा हाइरेरोदे MLA अमना पता ताबनबा अखोइदा सिले रेवेन्यू मिनिस्टर दा यावरबनि सि यावरिसिनि मे रेवेन्यू मिनिस्टर नि असिना पता सि हदक्ति सोइदन ताहलगदमनि मागी नामै पाइने इनरो हैन मक तानरे अदु सु खोना तानरुगा खर तानरगा मकोइना ते थौसा बिदबनि ना खोना दुम मागा दुम लेबा पता ताबंगमते समाने तौदना ताबंगमतबसे MLA मखन ताम अनि मंगार तारारक सोराबनि असिबावसिदा सही इसावरी सही मरफू सुरे मरफू सुरुबसिबावदा पता तातनाय खोसे पता लैतबा मफुंदा लमहांग सिबा हाबा लमसी सिबा हाबा ने इपा इपुगी लमसी सिरदी सुप सागदम नायबा कोइ तौगदोरेबा दुमान के चाही यांखई हेले चाही यांखई हेलकपसि आई नापत पोक्चबनी आई 66 त पोकने चंगमदि अखोय 60 दगी चंग हौगरे अखोय नापसे अदो हुजिफाव अखोय पता करिम लैते आई इसागी लौ खरा लैजरमी अदो हुजिक तसें हागाना लाइक तमकपसि इनकम सर्टिफिकेट अदुगी के कई सर्टिफिकेट मैम लौ गाना अखोय हुजिक पता से यावदब यादबनि आई लौ लौराम जनथोग सुलुदा पॉइंट 3 खकी इंखोल अम लौवे
ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯃꯥꯡꯉꯤꯁꯦ ꯀꯌꯥꯝ ꯂꯩꯒꯦ ꯄꯇꯥ ꯂꯩꯇꯕꯁꯤꯅ ꯃꯥꯡ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯁꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯔꯤꯝ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯆꯥ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯍꯜ ꯍꯟꯗꯛ ꯃꯥꯁꯇꯔ ꯇꯧꯀꯥꯟꯗ ꯃꯤꯡ ꯆꯜꯂꯒ ꯏꯟꯀꯝ ꯁꯥꯔꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯠ ꯀꯩꯒꯤ ꯂꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯌꯥꯗꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩ ꯉꯥꯏ ꯐꯗꯅ ꯑꯩ ꯏꯪꯈꯣꯜꯁꯤ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯂꯥꯛ 5ꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯟꯗꯛ ꯆꯍꯤ 2ꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯟꯅ MLA ꯌꯥꯎꯅ ꯀꯟꯅ ꯆꯦꯜꯂꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯂꯥꯂꯣꯏ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯑꯃꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯄꯇꯥ ꯇꯥꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯕꯛꯇꯨ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤ ꯃꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯤꯁꯦꯝꯄꯨꯔꯗ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯂꯣꯏꯅ ꯆꯤꯡꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯔꯦꯚꯤꯅ꯭ꯌꯨꯅ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯥꯄꯥ ꯂꯩꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯈꯨꯗꯣꯡ ꯆꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯂꯣꯟ ꯑꯃꯇ ꯂꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯂꯧꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯄꯇꯥ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨ ꯄꯇꯥ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯃꯠꯇ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯜꯂꯤꯕ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯑꯁꯤꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯆꯪꯕꯤꯔꯒ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯕ ꯀꯌꯥꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯎꯕꯤꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤ ꯄꯇꯥ ꯇꯥꯕꯤꯅꯕ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯖꯔꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯅꯥꯅ ꯁꯣꯏꯕꯅꯣ ꯃꯁꯤ ꯃꯇꯪ ꯄꯇꯥꯁꯤꯃꯇꯪ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯨꯅ ꯇꯥꯍꯟꯕꯤꯔꯒ ꯏꯆꯥ ꯏꯁꯨ ꯍꯧꯔꯛꯂꯤꯕ ꯈꯣꯠꯂꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯍꯜ ꯏꯁꯥ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯁꯤꯔꯕꯗꯤ ꯄꯇꯥꯗ ꯁꯤꯔꯣꯏꯗꯧꯔꯦ ꯈꯥꯏ ꯂꯩꯅ ꯁꯤꯗꯧꯔꯦ ꯃꯁꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯑꯊꯨꯕꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯄꯇꯥꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛꯇ ꯐꯪꯅꯉꯥꯏ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤ Cyclone Foni na Odisha da miyoi ani sire hairi ngasi ayuktagi haukiba cyclone aduna maram oiduna Odisha state ki puri yauna mafam kya da uwa kaya marupukna manghankhre electric pole kya tukibadagi state adugi mafam kya da mai pibagi thabak lepkhre puri gi mafam kya da ising thunjil le hairi akanba nongga loina na sitkiba Foni cyclone adu tongan ba news TV channel singi report ki matung ina pungda kilometer chamaga humpudra manga dagi chani henna yang sitli hairi Odisha State Special Relief Commissioner Vishnu Panda Sethi na phongdorak pagi matung ina miro labinupi chamnga yangkhai rom yaw na mioi lakh 13 rom safagadaba mafamda hongdoktuna thamkhre hairi cyclone asina maram oiduna train gari chamaga nifu henna cancel tawkhre flight service singsu haukiba ahing nongyai dagi lepkhre cyclone asina sokhalakpa yaba Kayada mateng panganaba Army, Navy, Air Force, Coast Guard amati disaster management ki kangbu sing sem saduna leire hairi cyclone asi Andhra Pradesh ki samudra khongbal yauna Kolkata yoraklaba matungda awang nupok lamdamda yorakpa yai haina news agency kharana phongdokli amaromda cyclone asuna Kolkata da yohalakpa yabana cheksin thorang lokhatpa oina Kolkata airport asi ngasi nungthildagi hayeng ayuk fawba mathau tawhandaba yabagi phibamda leiri Health Services Manipur amadi State Health Society Manipur na sinduna UNICEF ki matenga loinana rotavirus vaccine puthokpagi matangda numit nini gi oiba state level workshop ama ngasi Hotel Nirmala da pangthokre thorom madu da Health Services ki Director Dr. K Rajo State Health Mission Manipur ki Director Dr. S Manikanta Immunization State Nodal Officer Dr. T S Nandakishore yauna Health Services ki miyoi kyana sarp yakhi Director K Rajo na Pikliba angang sing da toina naganba call diarrhea haina su khangnaba laina asidagi ngakthoknaba rotavirus vaccine asigi training Manipur da haure June thagi ani suba chayol da launch tawragani vaccine asi lemna Manipur da leiriba district hospital community health center primary health center amadi special immunization section sing da fanghangani June tha asida TB vaccine tetanus diphtheria amasu launch tawragani Hairiba vaccine asina diphtheria haiba laina asidagi ngakthoknabani hairiba laina asidagi pikliba angang amadi naha kaya kannanaba matam chana hidak pithak hausi haiki Manipurgi praja singda aina haning base mama mapa angangi mama mapa singda aina haningi se akang ahei laila su heba misna aina haijani si hojigi angang ji hepokpotagi na 6 weeks 10 weeks 14 weeks da ngasai rotavirus vaccination si yakoi immunization gi jaga singda haibdi primary health center community health center sub center district hospital leiba mayam si da chalaga freely kapthok piro masi kapthok gadi yakoi gi ngasimba cold diarrhea haina koina maming thonba masi diarrhea se masi any cold diarrhea natro any diarrhea masina rotavirus na thonba diarrhea se masi ngakthok nganguni State Health Mission ki Director Dr. S Manikantana State ki thakta sathariba Universal Immunization Schedule asida rotavirus vaccine asigi schedule hapchinduna Manipur gi mafam kayada fanghannaba honagani pneumococcal pneumonia hairiba laina asidagi sungak thoknanaba immunization ki program hauragani haiki Wadi wang bahargadi khoida cold diarrhea which is caused by rotavirus hairiba khan ngasi ngakthongnanaba vaccine
ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯏꯕ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗ ꯑꯁꯨꯝꯕ ꯑꯅꯥꯕ ꯑꯗꯩ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯗ ꯅꯥꯒꯟꯕ ꯔꯣꯇꯥ ꯚꯥꯏꯔꯁ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯗꯒꯤ ꯔꯣꯇꯥ ꯚꯥꯏꯔꯁ ꯗꯥꯏꯔꯤꯌꯥ ꯀꯣꯜ ꯗꯥꯏꯔꯤꯌꯥ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯗꯒꯤ ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯅꯔꯤꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯍꯤꯛ ꯑꯁꯤꯕꯨꯗꯒꯤ ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯅꯅꯕ ꯚꯦꯛꯁꯤꯟꯁꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯦꯜ ꯏꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯒꯤ ꯁꯦꯗ꯭ꯌꯨꯜ ꯑꯃ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕꯁꯤꯗ ꯃꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯁꯜꯂꯒ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯄꯤꯕ ꯅꯠꯇꯕ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯁꯜꯂꯒ ꯌꯥꯝꯁꯨ ꯀꯟꯚꯤꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯍꯧꯗꯣꯛꯅꯕꯒꯤ ꯇꯥꯟꯖꯥ ꯑꯃꯅꯤ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯇꯦꯟꯕ ꯕ꯭ꯔꯦꯛ ꯑꯃꯇꯪ ꯂꯧꯖꯔꯤ Panthoibi Constructions Private Limited, Panthoibi Green Home Haina Mingthonjaba, Residential Group Housing Project ama, Imphal Airport Kanakna na Leiriba, Bamdiar Haiba Mafam asida Paikatchari, Clubhouse, Gym, Swimming Pool, Children Park amadi, Auditorium na chimbagi facilities sing yauzagani. Hairiba flat sing asibu leibining basingna, ngasi makling sin biraktuna, hena akupa marol khangbiba yagani. Panthoibi Constructions Private Limited, a subsidiary of Panthoibi Housing Finance Company Limited, Uripok, Taurangmam Lekai, Imphal. Panthoibi Villas. Everything you need to call it a home. A gated society with 24/7 security. Elegantly designed villas. Book now. Panthoibi Constructions Private Limited, a subsidiary of Panthoibi Housing Finance Company Limited, Taurangmam Lekai, Uripok, Imphal. Nang class 12 pass out natra. Thabak thibadi kyam koira. Khang khiroi bana. ANT gi 9 months medical scribing gi certificate program ma yauraga tha da lising kuntra ni panda gi horaga sel kaya ma laina tan biar bane. Akupa maro gi damak pizari ba phone number amadi website asdagi khangbi biar gani. Welcome to Food Wi-Fi, the fastest food delivery app in Imphal. There's no minimum order that brings the tastiest food in your neighborhood right to your doorstep. So you can order for one or for many. A well-trained delivery team will satisfy your hunger in no time. Download the Food Wi-Fi app now. The all-new Vitara Brezza. Loan Pijari, Khagem Pale Huidrom Lekai, Imphal West Laiba, LZ Construction and Metal Company Private Limited na Lupa Lak Yankai Fawagi Housing Loan Pijari. Loina na painting, electrification, modular kitchen, wallpaper, grazing, tiles, marble, granite, flooring, home renovation na Chingbagi, Kudung Chabasu, Lai. Tiles amasung construction material khaktang lining ba miyoy singi home delivery service su laigani. Northeast Ahanbo in the National Housing Bank wholly owned by RBI ki license pangkraba Ministry of Finance Department ki Financial Services Government of India na Sarfasi Act 2002 ki makhada Financial Institute amo in sakhangraba Pradhan Mantri Awas Yojana Housing for All mission ki makhada subsidized loan pibada mangzil thariba Panthoibi Housing Finance Company Limited amadi masigi subsidiary company singi sister yauna puna branch tara hum doyang dukjare miyam financial facilities sing lobi na baning sing jare Panthoibi Housing Finance Company Limited and its subsidiary group of companies. Jolip 100% natural syrup amasung capsule yu thakpadagi oirakpa awaba chaitheng hakjangi liver soklakpadagi kuchu sengaktaba haksang soktharakpa tumba chaba yaraktaba khong hamba nungairakta singbu phanba ngamba amata ngairaba upaidi Jolip syrup amasung capsule diabetes singi damakta Jolip capsule cha India gi ahanba national awardee government of India na piba silver dew Makhal suna leijare half liter 750 ml 1 liter 2 liter 5 liter and 20 liter jar as an distributor amadi akupa marol loktak industry industrial state takiel da contact tobiu Greenery e-motor ki nungairaba pausel miyam da pijariba kudung chaba silobiu Greenery e-motor da phangriba gari macha singa sigi manungda adona lupa lesing tara khaktamak deposit tawiraga apama makhal gi gari macha ama hekta launabagi loan gi kudung chaba pijari asita sunatana mafam asida phangriba e-auto rickshaw gi oina su loan gi kudung chaba pijari adona deposit tawiraba matungda atenma numit kharan gi manungda apama gari lobi bayargani ngasi makleng sinbiro aikhoi gi address Greenery e-motor Kaisampa Junction Churachandpur parking Amukana taramnok sari makhataba pao. ICAR Research Complex for the Northeast Region Manipur Center Amphu Imphal amadi Damu Chandel
Agro-Meteorological Advisory Service haibasida farmers singi oiba awareness program among ngasi lamfel da leiba ICAR Research Complex for the Northeast Region Manipur Center da pangthokre thorom madu da Central Agricultural University ki Vice Chancellor M Premjit ICAR Northeast Region Manipur Center ki Joint Director Dr. I Megha Chandra Singh amadi Directorate of Instruction Central Agricultural University ki Director Dr. S Basanta Singh na Chief Guest President amadi Guest of Honor oiduna Haudokre, Thorom Maduda Manipur ki tongan district sing dagi lakpa farmers sing na saruk yaki. Thorom aduga mari lainana ICAR Northeast Region Manipur Center ki Joint Director Dr. I Megha Chandra na phongdokhibada chingde laiba farmers sing na nongi ising yoktuna thamnaba kom tawragi ising yoklabadi farmers sing da matam gi mahai marong thabada hena mapung phagani aikhoina uwa kanbana mahusagi khal kairakliba asidagi kharada oirabasu kanba ngamgani matam gi mahai marong amadi mana masing singda tin taduna mahai marong da amang ata thogaliba asi mahusagi khal kairakpadagi ka hena saba hengalakpana thogan bani haina phongdokhi koi isa particularly sing bagi la iba mayam farmers sing hygiene bagi yari gai uwa tanzi ade matak da sing yok na ba pukri ko tawiu adagi yada na akoi government ju am kan hygiene akoi gi level da matak tagi dam macha sara thingje adu bagi akoi sing ji beli da ju walo sing da ju walo line di nom piya nom je matam changa la khakana sing je bai tungjan batam ma chane mafam chana matam chana hayeng wara ka da sin ba ya na ba sing da gi horga ko sin na ba kan na ba hon da ta ka oi na hajani Loisalak pada maroi bapau amukan epizari Rani amadi Roman gi asiba haksang animak phangbang amkre ISTV News की वीडियो जर्नलिस्ट डॉक्टर नोमाइथेम रीना UPSC ने लौबा इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस तक खलकले अमदी चाही यांखई मापन खुंदादुना लागलबा कुंबी केंद्र की मनुंग सनबा नापत हाइरिबा मफम असि हौजिक फाउबा लमगी पता पीद्री हाइरी मीडिंग ताबिरिबा सिंहबु अमुका हना खुरुमजरी